Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza, mbahe ikaze kuri tariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025, aho twongeye kugaruka muri studio. Gusa tugarutse mu masaha asa nkaho akuze, babwira ni mutwihanganire kubw'ubukererwe ndetse haje kubaho utubazo tekinike, ariko mbabwira yuko twamaze gukemuka. Ubu twongeye kabisa kuba twagaruka hano kuri Region Info, babwira rero uko bihagaze kugeza uyu mugoroba. Bwana Perezida Felix Tshisekedi asa nkaho ahinduye ibintu, ndetse mbabwije ukuri mw'abantu mwe mudukurikirana, iby'aya masezerano ya Washington bishobora kuba nk'ibyabaye i Rwanda. Ngira ngo murabyibuka, hari mu matariki nk'aya, byari ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2024, nibwo hari bube uguhura hagati y'abakuru b'ibihugu, no kuvuga uw'u Rwanda ndetse n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe ndabyibuka neza rwose, bataramukazi twari turimo tuganira, nibwo rero byaje kumenyekana ko mu by'ukuri ibyo biganiro bitakibaye, ariko Felix Tshisekedi aza kujya i Doha, aza kujya i Rwanda muri Angola. Hanyuma rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ntiyajyayo. Ni nyuma y'uko bivugwa neza ko hari habayeho ukutumvikana. Nkurikije ibyo Felix Tshisekedi Tshilombo yongeye gutangaza, Washington DC twari dutegereje yuko ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka 2025 abakuru b'ibihugu baza guhura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'ubwiza ukuri, amateka ashobora kongera kwisubiramo, cyangwa se ashobora kuba yisubiyemo. Mu by'ukuri nkurikije amagambo Felix Tshisekedi Tshilombo amaze kuba yatangaza, yerekana ishusho yuko mu by'ukuri hari bimwe mu byasabwaga, cyangwa se hari bimwe mu byasaga nkaho byashyizwe mu ngingo zigomba gusinywa mu by'ukuri, ariko Felix Tshisekedi akaba agaragaje ko Kongo itabikozwa. Ibyo ndaje mbe nabikugezaho nk'uko tubikesha ibitangazamakuru birimo Seti, birimo icyo bita Radio Okapi iterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikorana ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose byamaze gutera icyumvirizo bwana Perezida Felix Tshisekedi. Hari terime zikomeye cyane ziri gukoreshwa zavuzwe n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi, abenshi amabere yikora tutonsa. Ibyo bintu byose nkaba ngiye kuba nabigarukaho nkubwire rero uko byifashe, hanyuma rero turaza kugenda kabisa ducaracara tureba no hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye uko byari byifashe kugeza uyu munsi. Lawrence Kanyuka, muvugizi w'umutwe wa 23, yongeye gutabaza avuga ko Sukhoi zibari bubi. Ibi nabyo ndaza kuba mbigarukaho, nucikwe n'akantu na kamwe. Nkufitiye n'andi makuru agiye atandukanye, nshuti muvandimwe, nkufitiye n'andi makuru agiye atandukanye. Rero reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane yongeye kuba mu by'ukuri yatuma benshi twitsa imitima, twibaza tuti se ibintu byaba bigiye kuba byahindura isura kuri uru rwego, mu gihe abenshi batekerezaga bavuga bati noneho mu by'ukuri amasezerano ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda yagiye yifuzwa kenshi, birashyize birabaye, ashyizweho umukono. Radio Okapi kuri uyu wa 29, ubwo no kuvuga ku munsi w'ejo, nibwo baje gushyira hanze iyi nkuru mu masaha ya nimugoroba. Bati Felix Tshisekedi yavuze ko ari ibyo ashobora kudakora mu masezerano ye n'u Rwanda. Ni nyuma y'uko yari yaganiriye, ni nyuma y'uko Presidence yari yemeje ko uyu mukuru w'igihugu azahurira na mugenzi we Washington ku itariki 4, ndetse harimo na Perezida wa Kenya William Ruto yari yamaze gushyirwa ku rutonde. Kugeza kuri munota ndimo ndabivuga gutya, ariko ndakubwira ko ibiganiro ku murongo w'ibigomba kuba biracyariho. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, ubwo arimo aganira na diaspora y'abanyekongo ibarizwa muri Serbia, nibwo yaje gusobanura neza ku bijyanye n'ibisobanuro birambuye ku masezerano yasinywe n'u Rwanda ayobowe na Amerika kuwa 5, ubwo byari ku itariki 28 Ugushyingo. Yemeza ko mu by'ukuri azabyemeza vuba. Aya magambo yatangajwe ku rubuga rwemewe rwa Perezida wa Repubulika aje mu gihe amakimbirane akomeje kuba hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali. Ati kwishyirahamwe kw'akarere mu bihe bimwe, Perezida Tshisekedi yanakomoje ku kibazo cyo kwishyirahamwe kw'akarere, abona ko ari byo byihutirwa mu by'ukuri byatanga umusaruro. Icyakora avuga ko harimo inzitizi. Aha ngaha rero niho mu by'ukuri navuga ibintu byose byaje kuba bihera,
niho navuga ko rwari ruzingiye, niho urugamba rwari ruzingiye, kuko niho ibibazo bisa nkaho byongeye kuba mu by'ukuri byatangira mw'abantu mwe. Abantu benshi baravuga bati Felix Tshisekedi aya magambo avuze ashobora kuzatuma byongera kuba nk'uko byagenze mu minsi yashize. Murabyibuka mw'abantu mwe uko byaje kugenda rwose. Ati rero kuwa gatanu tariki 28 Ugushyingo 2025 mu ruzinduko rw'akazi muri Serbia, Perezida Felix Tshisekedi yaboneyeho abwira mu by'ukuri aba diaspora iba muri Serbia y'Abanyekongo ituye muri iki gihugu, ati ku bijyanye n'ibibazo rero byinshi twagiye tuganiraho birimo amasezerano y'amahoro hagati ya Kinshasa na Kigali, biteganijwe ko azemezwa mu minsi iri imbere. Aha niho yabivugiye, ati muri urwo rwego rero yanerekanye ko vuba aha agomba kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye no kwemeza iki gikorwa ndetse no kuvanga mu by'ukuri ingabo z'igihugu hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati nzajya i Washington kugira ngo nshyigikire amasezerano yasinywe n'u Rwanda ku nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze gutangazwa ku mugaragaro mucyo, ariko nta gushukwa, ntihazabaho kuvanga cyangwa se mu by'ukuri. Aya ni amagambo ya Felix Tshisekedi turimo tugarukaho. Uyu mugabo yavuze ati icyo bita, reka tushyire muri rw'icyongereza niho biza kuba mu by'ukuri byakorohera benshi kubyumva, kuko ndakeka ko iyi terme mu Kinyarwanda yaba igoranye cyane. Yavuze ati nibyo koko turaza gukurikiza aya masezerano, atariko cyangwa se but don't be forward, there will be no mixing or blending. Aya ni amagambo yavuzwe na Felix Tshisekedi, ati there will be no mixing or blending. Aya ni amagambo yavuzwe na Tshisekedi. Ndagira ngo abantu muherere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se no mu bindi bice bigiye bitandukanye, mu by'ukuri izi navuga ko tugendeye mu by'ukuri ni amagambo asa nk'afite igisobanuro kijya kuba kimwe, ariko mu by'ukuri ababarizwa nko muri bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'andi y'urw'amasimbi bakunze gukoresha ururimi rw'icyongereza cyane, nkeka ko baba basobanukiwe byinshi ku bijyanye n'aya magambo ku buryo ashaka kuza kuyadutandukanyiriza. Bivuze ngo ndabatumiriye muri komenti, nyaboneka ndashaka ko muza kutubwira icyo mu by'ukuri nyirizina avuga ahangaha, ati but don't be fooled, there will be no mixing or blending. Batana mu kazi, ako ni akazi mugomba kuza gukora. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero yaje kuvuga byinshi mu by'ukuri, yerekana ko hakirimo n'imbogamizi, kabone n'ubwo mu by'ukuri ari kugaragara ko igihe cyageze, ariko aragaragaza ko hari ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batazakora mu gihe bazaba bari kuri intebe yo gusinya amasezerano, mu gihe atazaba habaye kubaha ubusugire bw'igihugu. Ibi rero abahanga ndetse n'abashakashatsi bakaba bavuga bati bishobora kongera gutuma ibintu bisubira irudubi, bikaba nk'uko byagenze mu mwaka washize w'ibihumbi 2024. Ni kubera iki Felix Tshisekedi yaba avuze ibi? Ni mu gihe kandi nanone kugeza uyu munsi ibihugu bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bisaba ko hashyirwa imbaraga muri aya masezerano agiye atandukanye, kugira ngo umutekano nyine urusheho kugenda uboneka, mu gihe ibintu byo birimo biragenda birushaho kuzamba hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bigaragara, igisirikare cya Leta ya Kongo gisa nkaho kirimo kiragenda gishyiraho ingamba zigiye zitandukanye, ariko kandi nanone nk'ubwije ukuri aya magambo avuzwe mu by'ukuri na Felix Tshisekedi asa nkaho yongeye kwibutsa abantu ko mu by'ukuri ibyabereye Rwanda bishobora no kuba mu by'ukuri byaba hariya i Washington. Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa 23, yongeye kwitereka ku itangazamakuru, arangije aravuga ati ibintu ntabwo byifashe neza. Yavuze ati rero indege zirimo izitagira abadereve, indege zirimo izigira abadereve, aha yavugaga Sukhoi 25 fighter jet aircraft, ati zikomeje kwibasira bimwe mu bice bituwe cyane, ati kandi ku mirongo imbere ku rugamba ingabo z'u Burundi zirimo zirashinjwa ibikorwa bitari byiza.
aho uyu anavuga ko ngo zimwe muri izi ndege zigera ahangaha muri ibi bice ngo zirasamo ubu ni Lawrence Kanyuka ngo ziturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero akaba ari ibyavuzwe na Lawrence Kanyuka, ati ibitero byose birimo biraterwa n'indege z'intambara za Sukhoi 25 ndetse n'indege zitagira abapilote mu turere tugiye dutandukanye. Mu by'ukuri ati kandi ingabo zituruka mu Burundi nazo ziri kwivanga muri ibi bikorwa. Ati kimwe mu bihugu biri inyuma y'ibibazo bikomeje kugariza ubu butaka ahangaha, ati hamwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yavuze ko ngo Uburundi kandi ngo bwohereze ingabo zabwo zikaza gufatanya n'umutwe w'ingabo aho yise ngo imbonerakure, bakaza muri Kivu y'Amajyepfo ngo mu by'ukuri bakorana na FARDC, Mayimayi, Wazalendo n'imitwe igiye itandukanye. Uyu Lawrence Kanyuka rero yavuze ko ngo ibikorwa byabo birimo biragira ingaruka zigiye zitandukanye, ariko abarundi ejo bundi barutse gusohora itangazo bavuga ko ibyo bashinjwa n'umutwe wa 23 mu by'ukuri bidafite aho bihuriye n'ukuri. Ngira ngo iri tangazo igisirikare cy'u Burundi cyavuze biciye kuri Gaspard Baratuza, muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi FDNB, twararisomyanga cyangwa se twararitangaje. Ndabizi ko mwese kabisa mwabashije gukurikirana ibijyanye n'iryo tangazo. Ni mu gihe rero amakuru agaragaza ko kugeza uyu munsi muri teritwari ya Walikale bimwe mu bice bimaze iminsi bihongeramo abaturage bahunga imirwano, ngo ikibazo cy'ubuvuzi cyabaye ikibazo cy'ingorabahizi, kubona imiti biragoye. Ibi bikaba byavuzwe rero hariya muri iriya myanya igiye itandukanye, bavuga bati hagire igikorwa, naho ubundi nibigenda gutyo biraza kuba ibibazo. Aba ni abaturage rero barimo batabaza bavuga bati dukeneye imiti, dukeneye ibiribwa, ni mu gihe imirwano ikomeje kugenda irimbanya. Ariko kandi abandi bavuga bati ubwo ndavuga bari mu Bufaransa ndetse na Kinshasa, ati mwa abaturage mwe mwihangane, ati kuko ibi byose murimo murabiterwa n'umutwe wa 23. Ibi barabivuga bashingira ku kuba ngo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kidafunguye. Ati kubw'izo mpamvu rero nibyo biri gutera ibyo bibazo byose byo kuba harimo ikibazo cyo kuba ibiribwa bibura ku baturage barimo bahunga imirwano. Si muri Walikale honyine gusa, ahubwo no muri teritwari ya Masisi naho birimo biragaragara ko iki kibazo gihari. Ubwo ndavuga ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa, ndavuga ikibazo mu by'ukuri cy'ubuvuzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bitangazwa hariya. Biravuga ko rero Katana aha neza rwagati muri teritwari ya Kabare hari mu ntara Kivu y'Amajyepfo ngo mu by'ukuri ibikorwa biri gukorwa n'umutwe wa 23 biri kurindwa mubi. Bati amasasu akomeje kugenda yumvikana Katana muri teritwari ya Kabare, nk'uko abaturage batuye mu gace bita Muganzo ndetse n'abo bita Bidagara ku muhanda Route Nationale 2 babivuga. Ngo imodoka ya gisirikare y'umutwe wa 23 yahagaze hano rwagati muri Muganzo, maze inyeshyamba zitangira kurasa. Ngo ikibabaje nuko abaturage b'abasivile bakomeretse aribo babikomerekeyemo rwose. Ati mu minsi nishize imirwano myinshi yagiye yumvikana muri utu duce nyuma y'imyivumbagatano yagiye iba. Bivuga ko rero ngo bamwe mu bagiye barokoka ibi bitero ndetse n'aya masasu bavuga ko ngo byakozwe cyangwa se birimo bikorwa nabo mu mutwe wa 23. Kugeza uyu munsi inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 ntacyo ziratangaza ku bijyanye rero n'ingingo ngo basobanure n'ibyo bashinjwa n'abaturage cyangwa se n'abangaba barimo bahura n'ibibazo ari ukuri. Tunyarukire rero hirya no hino ku isi naho turebe uko bihagaze. Turukiya yanditse amateka mwabona umwe hano ku isi, indege y'intambara bita Bayraktar Kizilelema, indege y'intambara y'abanyaturukiya yabaye drone ya mbere ku isi ibashije kurasa igahamya igipimo mu kirere. Aya mateka mashya abanyaturukiya bayanditse mu cyumweru gishize mu igerageza ryabereye ku nkengero z'umujyi wa Sinop uherereye mu majyaruguru ya Turukiya. Bimenyerewe ko ibitero byinshi by'indege zitagira abapilote bikunze kugabwa ku butaka, ariko iyi drone nshya yo mu bwoko bwa Bayraktar yatanze icyizere ko no muri kirere drone zishobora kubarasa nta nkomyi. Muri iri gerageza indege 5 zo mu bwoko bwa F-16 zaturutse ku kibuga cy'indege cya Melzifon zisanga Bayraktar hejuru mu kirere cya Sinop.
ibi byagaragaye nk'uburyo bushya mu bijyanye no gukoresha indege zitagira abapilote hamwe n'indege zisanzwe mu bikorwa by'intambara mu kirere. Muri icyo gikorwa indege yari yagizwe igipimo yakurikiranwe na radari yari yashyizwe kuri Barekatari nyuma yo kugenzura aho igiye kurasa. Kizerema yateye misile ibasha guhamya igipimo. Iki gikorwa cyagaragaje ubushobozi bw'iyi drone mu bikorwa by'intambara ndetse n'intambwe nshya itewe mu kurwanira mu kirere. Turukiya rero iba yanditse amateka gutyo. Turukiya iba yanditse amateka gutyo. Twerekeza rero mu muryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi. Hongiriya yakuriye inzira ku murima umuryango w'ibihugu by'Uburayi wijunditse minisitiri w'intebe wayo wagiriye uruzinduko mu Burusiya. Ibi ni bya bindi by'intambara y'Uburusiya na Ukraine bikomeje nabyo kuzamza ibintu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Hongiriya Peter Szijjártó yateye utwatsi ibihugu bibarizwa mu muryango umwe bw'Uburayi European Union byagaragaje ko bitishimiye uruzinduko rwa minisitiri w'intebe w'iki gihugu Viktor Orban yagiriye mu Burusiya. Ibi yabigarutse nyuma y'uko uruzinduko rwavugishije abayobozi b'ibihugu bibarizwa muri European Union bagaragaje ko Orban yagiye mu Burusiya atabisabiye uburenganzira bwo kujyayo. Tariki 28 Ugushyingo 2025 nibwo Viktor Orban yagira uruzinduko mu Burusiya agiye guhura na Perezida Vladimir Putin. Bagiranye ibiganiro ku ngingo zitandukanye zirimo intambara yo muri Ukraine, ubucuruzi bw'ibikomoka kuri petrol, gazi hagati y'ibihugu n'ibindi. Gusa ntabwo ibi byigeze bishimisha umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi kubera ko wafashe umwanzuro wo kutongera kugirana ibiganiro n'Uburusiya kubera intambara iki gihugu cyateje hano muri Ukraine. Bakavuga ko rero mu by'ukuri byari bitari bikwiye ko uyu mugabo ajya muri kiriya gihugu. Mu kiganiro kansela w'Ubudage Friedrich Merz arutse kugirana n'abanyamakuru yavuze ko Orban yagiriye uruzinduko i Moscow atigeze abisabira uburenganzira muri European Union, mu gihe minisitiri w'intebe wa Slovenia Robert Golobo we yavuze ko uyu muyobozi wa Hongiriya yakunze kugaragaza ko ashyigikiye Uburusiya kuva bwatangiza intambara muri Ukraine. Uyu minisitiri Szijjártó yasubije abijujutiye uruzinduko ahamya ko Hongiriya idakeneye gusaba uruhushya umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi kugira ngo igirana ibiganiro n'ibindi bihugu bitari muri uyu muryango. Ati ntabwo dukeneye uruhushya cyangwa gusaba uburenganzira mu muryango umwe w'ibihugu by'Uburayi, Berlin cyangwa ahandi ahariho hose kugira ngo dusure cyangwa tugirane ibiganiro n'ibihugu byo mu mahanga. Twebwe twubahiriza ubusugire bw'imibanire mpuzamahanga ndetse icyemezo twafashe ni ikigendanye n'inyungu zacu. Ntabwo bitureba kuba umuryango w'ibihugu by'Uburayi wabyemera cyangwa utabyemera. Hongiriya ntabwo yigeze yijandika mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya nk'uko ibindi bihugu byo mu Burayi byabigenje. Iki gihugu kandi kinangiye kukohereza intwaro zo gufasha Ukraine ndetse umugambi wo gutera ingabo mu bitugu abi Kiev kiwamaganira kure, kigaragaza ko ari byo gukomeza intambara aho kuyihagarika. Ibi rero bikaba mu by'ukuri ari ibyakomeje kugenda biganirwaho cyangwa se bivugwa nyuma y'uko uruzinduko rwa minisitiri w'intebe wa Hongiriya yagiriye mu Burusiya rubaye rukaba rwahagaritse imitima yamwe mu banyaburayi bavuga bati ese Hongiriya yaba ishaka gukorana n'Uburusiya mu gihe umuryango umwe w'Uburayi bimwe mu bihugu byinshi byagiye bishyigikira Ukraine ibirimo n'Ubufaransa bwashyigikiye cyane Ukraine ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byagaragaje ko bishyigikiye Ukraine birimo n'Ubwongereza. Kugeza kuri ubu rero bikaba byateje umwuka mubi hagati ya Hongiriya ndetse n'ibihugu byo mu muryango w'ibihugu by'Uburayi ndetse kandi hakaniyongeraho n'uyu muryango nyirizina.